Yes, nk'ibisanzwe twongera kubaha ikaze mwese aho muherereye hose, tukaba tugiye kugaruka ku makuru yagiye asohoka mu nyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel. Amakuru yacu rero turahera hano aho abanyeshuri batwitse ikigo kubera match ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal. Mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kenya, abanyeshuri batwitse ikigo cy'ishuri nyuma y'uko bangiwe kubera kureba umukino w'umupira w'amaguru wahuzwaga ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal mu cyiciro cya mbere cy'Ubwongereza Premier League. Ibi byabaye ku cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025 ubwo ikipe ya Manchester City yacakiranaga n'ikipe ya Arsenal mu mukino w'umunsi wa gatanu wa Premier League. Uyu mukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe ku ruhande rwa Manchester City cyatsinzwe na Erling Braut Haaland, ndetse ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal gitsindwa na Gabriel Martinelli. Muri Kenya, abanyeshuri biga ku kigo cya Litein Boys High School giherereye mu gace ka Kericho mu majyepfo y'uburengerazuba batwitse icyo kigo kirakongoka nyuma y'uko babujijwe kubereba uwo mukino. Ikinyamakuru Kenyans cyatangaje ko abanyeshuri binjiye mu nzu bari basanzwe bareberamo imikino bababwira ko batari burebe uwo mukino, ngo uburakari bwarabarenze badukira inyubako z'ikigo barazishumika ndetse banangiza aho barara badasize n'ibyumba by'amashuri. Ibi byatumye kuri uyu wa mbere icyo kigo gifungwa. Si ubwa mbere abanyeshuri muri icyo kigo batwitse abanyeshuri muri Kenya batwitse ikigo bigaho kuko bibujijwe kureba umupira. Muri Gicurasi 2025 nabwo abiga ku kigo cya Mbale High School baragitwitse. Akaba ari uko byifashe mu gihugu cya Kenya. Yes, twerekeze i Karongi aho umukobwa yiraye mu nsina za se wabo akazitemagura. Inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano mu karere ka Karongi zatangiye gushakisha umukobwa witwa Nigena Clarisse w'imyaka 21 wiraye mu rutoki rwa se wabo ararutemagura bapfuye amafaranga y'ikimina. Amakuru avuga ko nyuma yo gutongana na se wabo uyu mukobwa yafashe umuhoro atemagura insina 18 ziriho ibitoki nabyo arabicoca, ndetse anatema izindi 36 ahita acika. Umuturanyi wabo yabwiye Imvaho Nshya kitonganya ryabo ryaturutse ku mafaranga 35,000 Bizimana yagombaga guha Nigena ariko ntayamuhe yose. Yagize ati, "Ni amafaranga 35,000 y'ikimina twumvise ko se wabo yagombaga kumuha ariko ntiyayamuha yose." Umukobwa biramurakaza arikubita arayanga. Undi muturanyi avuga ko uwo mukobwa yihutiye kwangiza urwo rutoki mu gihe mudugudu yari yamenye icyo kibazo bagiye kugishakira igisubizo. Yagize ati, "Yaracitse arashakishwa kandi ntazabura gufashwa ngo abiryozwe." Ntaganda Wilson, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu, yavuze ko uyu Nigena asanzwe anywa inzoga cyane, yari yaranyweye inzoga iz'agaciro k'ibihumbi 10 mu kabari ka se wabo akanga kuzishyura. Yagize ati, "Kubera ikimina bahuriyeho se wabo ari muri komite yacyo, hari amafaranga 35,000 bagombaga kumuha, se wabo arayafata ngo ayamushyire anayishyureho, ay'ibihumbi 10 amuhe 25 asigaye." Yakomeje avuga ko uyu Nigena yasabye ko se wabo amuha amafaranga yose ibihumbi 10 akazayashaka akayamuha, ariko se wabo abona nta bundi buryo azayabona, ayo namucika. Gitifu Ntaganda yavuze ko Nigena yahise yirara mu rutoki rwa se wabo arutemagurira hasi, anajya mu nsina zari hafi kwana nazo arazitemagura. Ati, "Turacyamushakisha ku bufatanye n'abaturage kandi turatanga icyizere ko byanze bikunze azafatwa." Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu yasabye abafata amadeni kuyishyura kandi ababerewemo amafaranga bakirinda gufatira ku ngufu, ahubwo bakagana ubuyobozi. Akaba ari uko byifashe hano mu karere ka Karongi. Ariko mbere yuko dukomeza, aho turakanda subscribe banzu ukande like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Yes, tuve mu karere ka Karongi tujye muri Kongo aho M23 igaruriye utundi duce twari mu maboko ya Wazalendo.
abarwanyi ba AFC M23 bigaruriye ibice byari mu maboko y'ihuriro rya Wazalendo muri teritwari ya Walungu birimo n'umujyi wa Nzibira uzwiho ubutunzi bw'amabuye ya zahabu na Gasegereti, ukaba n'amarembo yerekeza muri teritwari ya Mwenga na Shabunda. Ni nyuma y'uko kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025 inyeshyamba za Wazalendo zagabye ibitero buhumyi mu bice bikikije Nzibira byagize ingaruka ku baturage n'inzirakarengane. Umutwe wa M23 wirwanyeho wirukana Wazalendo batafatanyije na FDLR wigarurira bimwe mu bice byinshi byari biri mu maboko y'iyo mitwe ikorana na guverinoma ya RDC cyangwa se guverinoma ya Congo. Muri iyo mirwano abarwanyi ba M23 bigaruriye uduce dutandukanye Wazalendo, FARDC na FDLR bakundaga gukoresha bagaba ibitero aritwo Chisaza, Chibanda, Muyange, Karoliza na Karongo. Umujyi wa Nzibira wambuwe ubutegetsi bwa Tshisekedi ufite agaciro kadasanzwe muri aka gace aho abaturage bamaze igihe bacunwa buhoro na Wazalendo. Usibye zahabu na Gasegereti nyinshi ihakusanyirizwa, FARDC yawukoreshaga nk'ikiraro cyo gukinga ibikarito mu maso y'abategetsi b'i Kinshasa nk'ahategurirwa ibitero byo guhashya umwanzi. Uyu mujyi kandi usobanuye byinshi ku rugamba kuko ari nk'ikiraro cyinjiza M23 muri teritwari ya Mwenga na Shabunda mu ntara ya Kivu y'Epfo. Radio Okapi itangaza kibinyura ubutegetsi bwa Tshisekedi ivuga ko Wazalendo yakuyemo akayo karenge mu bice byafashwe hagamijwe kurengera ubuzima bw'abaturage b'abasivile. Iki kinyamakuru dukesha inkuru cyitwa Umuseke cyamenye ko aba Wazalendo bigize abajenerali barimo Mahase Simba, Josue Nyambamba, Mobangu Musa, Ngandu Alias Balene, Justin Mabala, Kafufa Windema na Ndalumanga Muyololo bahunze M23 muri iyo mirwano. Aba bafashijwe n'umuyobozi w'ishami rya FARDC ushinzwe ibikorwa muri ako gace. Nyuma yo gutsindwa, bamwe bahunze bajya Mwenga, abandi basubiye inyuma berekeza muri Shabunda. Aba bise ba generali ntibabashije kwirukankana intwaro n'amasasu bari baherutse guhabwa na leta ya RDC kugira ngo barinde ko Nzibira yajya mu biganza bya M23 ikaba yakwerekeza Mwenga n'Ishabunda byoroshye. Kuri iki cyumweru kandi FARDC na Wazalendo na FDLR bagabye ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC M23 muri teritwari ya Masisi na Walikare byagize ingaruka ku baturage b'inzirakarengane. Akaba ari uko bimeze mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Dukomeze hano aho UCI yashimye Perezida Kagame watumye shampiyona y'isi y'amagare ibera muri Afurika. Shampiyona y'isi y'amagare nibwo bwa mbere ibereye muri Afurika. Perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare UCI David Laparcie yatangije shampiyona y'isi y'amagare ashimira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda watumye ibera bwa mbere muri Afurika. Kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025 i Kigali mu Rwanda hatangiye shampiyona y'isi y'amagare ahiri rushanwa ryitabiriwe n'abakinnyi 918 bo mu bihugu bigera ku 110 abazarushanwa mu masiganwa 13 mu gihe cy'iminsi 8 mu byiciro birimo abagore, abagabo ndetse n'abatarengeje imyaka 23. Ni shampiyona y'isi y'amagare ibaye ku nshuro ya 98, ikaba inshuro ya 12 ibereye hanze y'Uburayi ndetse n'inshuro ya mbere ibereye ku mugabane wa Afurika. Mu itangizwa ryayo muri BK Arena ari nabwo bwa mbere ryari ritangiriye mu nzu, Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Neri Mukazayire yavuze ko ari icyumweru cy'agatangaza kigiye kuba mu Rwanda. Yagize ati iki kigiye kuba icyumweru cy'agatangaza, mwese murakaza neza muri shampiyona y'isi y'amagare ya 2025.
Abanyakigali nimwe muzatumira irushanwa riba ryiza kurushaho, mushyigikira abakinnyi aho bari kunyura ndetse mukanabakira neza. Yavuze ko u Rwanda rukora ibishoboka byose ngo ruteze imbere siporo mu byiciro byose. Yagize ati ni ubwa mbere tugiye kugira isiganwa ry'amagare ry'abagore batarengeje imyaka 23 muri shampiyona y'isi. Ntekereza ko atari impanuka kuba rigiye kubera i Kigali mu Rwanda. Iki gihugu gifite umuyobozi w'indashyikirwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aho guteza imbere no guha agaciro abagore ari bimwe mu biranga ubuyobozi bwe bw'icyitegererezo. Perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare UCI David Lapartien yashimye Perezida Kagame, asobanura ko ari we washyize imbaraga mu kugeza iri siganwa muri Afurika bwa mbere. Yagize ati ndashimira Perezida Kagame ku miyoborere n'imbaraga abishyiramo kugira ngo bikorwe bitya. Ni irushanwa twiteguye ko rizaba ririmo abafana benshi kuva ryabaho. Bitewe na televiziyo zirenga 100 zizaryerekana, ibihugu byose bizareba ibyiza bitatse u Rwanda n'ubushobozi Afurika yifitemo. Ku munsi wa mbere hakinwe individual time trial, aho abasiganwa baba basiganwa n'ibihe ku giti cyabo. Mu cyiciro cy'abagore bakuru barasiganwa ku ntera y'ibirometero 31.2, mu gihe abagabo bo basiganwa ku ntera y'ibirometero 40 ndetse n'ibice 6. Akaba ari aha rero dusoreje amakuru yacu. Wowe utarakanda subscribe wayikanda, utarakanda like ukayikanda, ukatubwira uko wumvise iki kiganiro muri comment ukanasharinga. Turi kumwe mu makuru ataha, turabakunda neza cyane.